Emitameni yokuthi-ke tikolwa ke tivulwe lapha-ke eVenlekangwane kute-ke bantfwana besikole batawubuyela khona-ke emaklasini. Hulumende wembube ukhokhile kutsi tindvuna tembuso kufuna tiphume tiye khona-ke etikolweni tiyawuhlola wona-ke umonakalo lobangwe ngito-ke timvula nato-ke timvunguvungu belikatsi hlatselele wona-ke live lakangwane. Indvuna yetikolo tekuhamba nekudlelana nalamanye-ke emave imbunga Thuli Dladla bekatsi-ke ivakashe itikolo ekufaka ekhaza isikole sasemgqozini imoyeni St Joseph's Mhubhe High School kanye-ke nesikole sasebulunga. Indvuna ivetile kutsi-ke isikole sasemgqozini naso-ke isikole saSt Joseph's tikolo leti tsindzeke kakhulu kuleti kulasivakashele waveta kutsi nahulumende wembube kuyawufuna-ke agijime masinyane kute-ke alungise letikolo letilimele kulandzela kutsi bantfwana angeke bakhone-ke kufundza kanjalo nabothishela batababete-ke emagumbi ekusebentela. Siqale emgqozini high school lapha sikhanze khona ukuthi akusumonakalo wetivunguvungu nje kuphela kepha naletulu lelike lasihlasela lebelita nematshe etingangatsa sikhanzeke khona umonakalo awusiwe lo ngathi utawulungiseka overnight mkhulu kakhulu umonakalo. I-administration block yabo yashaya ngqongqo bothishela nje bete staff room kwasinza le-office la head teacher khona kudzinga ukuthi vele kugijinywe kuzanywe lokuthi kuletinye tindzawo ku-improviswe kwentele ukuthi mashuthi tikolo tiyavula bantfwana bakhone kungena but netincwadzi tabo timanti tiyanhlidla tizinhlidlidli as we speak. I-St Joseph's storm sigiletika-ke lapho bongathi besithunyelwe St Joseph's kanti vele kude nayo nale St Joseph's lama structure avisana buhlungu nakhona kufulelwa ngale asbestos endzaweni etinyende ubona ngesheya ezulwini i-dining hall yabo hliphike emafastelo cishe onke afile lokufike kwasivisa buhlungu kakhulu ngilapho kufundzela khona labantwana labangaboni nalabangeva etindlebeni labangakhulumi kufunction ebraille yabo yangena ekhatsi emantini endini yathi-ke St Joseph's iphila ngekukhangetwa ngema-NGOs. Indvuna itsitele umonakalo uyabonakala kutsi mkhulu khona-ke etikolweni yaphindze yacela kutsi nabo-ke bantfu labadzala bangasebentisi bantfwana kute-ke bafeze-ke tinjongo tabo ngoba lekusasa lebantfwana-ke litawulahleka. Etindzabeni temsakato i-Maswati Channel, Ingeri Kaloku sinacela impilo Dlamini sengculwini.